Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestahdihi ve nestağfiruh. Nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. Na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil falan tecide lehu veliyyen murşida. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال كذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا Allah Teala Kur'an'da aytadi. Allah Teala aytdi. Jaratgan ölümünü da hem de jaşaውን deydi. Sınarça sizin içinizde kim aşkı işleyirdi dep Allah aytadi. Başka ayatında da aytadi. İnnellezine amenu ve amilus salihat kertisiba deydi Allah'a inanıp aşkı işletkenler alanı aşkı işlerim men tasa terik tülme dep Allah Teala aytadi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da Sıylık hadisinde aytadi Allah salamanga bolsun. İnnallahu yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Allah Teala deydi söyledi içinizde kim bolsa da bir işni kolga algan saatında anı demengili tındırsa dep Peygamber Aleyhissalatu vesselam aytadi. Pahalı cemaat biz yaşaуда har birimiz bir zatla köşken etebiz. Kimi satı alıp etet, kimi kıralışta işleyt, kimi tamada algat et, kimi tamadan kolunda jürüyt. Al zatla adam balası kuralgalı. Adam kimi iş bergen, kimi işini işlegen, kimi satı alıp etken, har kim kesini pahmusunege jeteyse amba köşken, ömürden kelgen bir kılığı adeti boğan adam balasın. Alay halka cemaat bizni işimiz tüldü, biz etken. Adamны aşkılığın, adamны Allah'a cuk boğanın. Ne de adamны bağası Allah'ın alında. O adamны işlegen işinden tülçemaat. Allah'ın alında o adamны bağası en birincisi halisi aru. En birincisi halisi aru. Ne de etken işinde cevaplıkını sezgen adam oldu. Allah'ın alında iş işlegen saatte sıylağını birincisi hali aruluğu hem de etkenin ana verilgen amanatını işte tındırabilgeni Allah'ta olan keleçisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allah'ta Kur'an'da aytqallay "Ellezî halaqal mauta vel hayata liyebluvakum eyyukum ahsanu amala." Allah Teala sizin jaratgan deydi. Sizin için jaratgan deydi. Ölümünü de hem de jaşauunu sınarça deydi. Çizde kim aşkı işler ki dep aytadi. O sebepten bu ayatga qarasak Sili ayatta Allah Teala köyüsken edet bizge etken işimizni tındırgan saatte demengili halda. Cuvaplı halda tındırga kerek boğan üstünden har ne türlü zatta da dünya işte de hem de ahiratta işte de adam kesini işin koluna algan saatte bir zatını o zatını demengili tındırga kerek boğan Allah Teala aytkan edi. O sebepten işke kirgen saatte adamны kesinin jorukları var. O joruklarını da İslam bizge buyurgan joruklarla. Adam işke kirgen saatte bir iş etken saatte qaysı tamırda qaysı özekten tutarga kerek bolgan Allah Teala da Kur'an'da da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de köskendir. Aladan qarasak en birincisi adam işini kolga algan saatte en birinci temelleden asnovaladan birisi en birincisi ne desek ol tüzlüktü cemaat. Kesini tüz jürtken, tüz söyleşken hem de tüz halda jürtken işleyen saatinde. İkincisi ışanmak birbirlerine ışanırça. Üçüncüsü de o senge ışangan amanatını tındırabilgenin. Ondan sonra ol işini tındırgan saatinde da işten kelgen hayır senge qaysı jolba kelgeni halal bolam keledi, o se haram bolam keledi. Ol da şeriatta işke kirgen adamны tayanırga ne de o zatla jürge kerek bolgan tamırlarından biridir. İkincisine qarasak o cuvaplığımız Allah Teala'nda qaragan saatte birevini işine koluna alıp işlegen saatinde haksız anı zatın kesine sıyırmağanın. Söz sene bir işini bergen ise ol işte tındırgan
amanatың, amma иштен тонаған аманатты, тонаған қылық түл. Сөз үшін біреулерін ішке берсең, не терлі бір кесекні айлығы ба келішіп ішлеген есе да, кірген саатында ол айлық ба қалып кетмегелей тонаған, ұрлаған Аллах қылықла болған етерлі. Бұны Аллах Тағала Құр'анда разы болмайды. Бұлай ішлеге нек десең, бұл Аллах Тағаланы ачуландырған, әмді аманатын бұзған затла болған себеплі. Анан sonra ана өзектерінен бірisi жамағат. Жашаған жеріңе, миллетіңе, әмді жашаған қыралыңа, тыншылығына ие болғаның. Аны чачмазға, аны оймазға, не да аңа заран салмазға, ол да динне основаларынан, орысша айтсақ, ол жорықта ішке салған основаларынан бірі болады. Ана сорада көп затлар, түрлі жорықтар Аллах Тағаланың Құр'анда айтқан жорықтар бар да, Алланың барысын бір кереге жиып айтып қойғанда қиын болықты, amma en gerekli zatlarında biri cemaat adam balasına Arap dilde hidme deyilen adam balasını cumuşunda boğanın, adam balasına caray bilgenin. Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam hadisinde kalay seyyidül kavmi hadimuhum degen. Milletini patçakı kim alan cumuşuna karayız oldu degen salasalım. Aytırgan millette patçak da bana aytılmadı deydi. Kim milletin cumuşuna caray bileyse, milletke jarsı yese, milletke can avurtu yese, milletini jolun tınçaytı yese, milletin jaşağın jengellendire yese, ol Allah'ın alında emsiyla birine kiret cemaat. Allah Teala Kur'an'da da aytadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde aytkalay, söz üçün iş başçısı bir işini bergen saatinde ışanıp berse, o bir dandan ne tonayım, ne orlayım zat degeni cemaat ol ulu hıyanatlardan biridir. Aldavukçuluk, hıyanat birbirine şanmagan kılıklan birisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde aytkalay, Allah Teala sügen edet, o kulun deydi, bir işini kolga algan saatinde keskin demengili tındırsa deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu aytkanın yeni sünnende amanat kaldı. İşini algan esen, işini tolu tındırga. Bir kavim alimler aytkalları, işte birevlerin işine kelgen saatinde farız namazlarını sormağılay kılır erkelik var degen. Ama sünnet namazını kıllık bolsan, o sene iş bergenge sorup alay kılga gerekse de balaytar. Nek desen, sen zamanına göre ol seni hakkını tölügen edet deydi. O sebepten Allah Teala bu halda karasak cemaat, hatta millet bu halda karasa, işke jarsulara katlaba azaygan eterget. Ama adam işke kirgen satta ne tonayım, ne urlayım dep. Ol da anı hakkını vermegeli, bunu bersem de bolluktu dep. Eki canlına birilerine baylan bolmağılay. Birileri var anlaşılmağılay baran bolsa, işine oyulganı da eki can jarsıganı da andan barat cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkalayına la darara ve la dirar, zaran joktu, zaran salmakta joktu deydi. Zaran joktu Müslüman adamdan, zaran salganda joktu deydi. Müslümanın kesi de zaran joktu. Başka adamga da zaran salmaydı deydi. Peygamber Aleyhisselatü hadisi de cemaat bu. Oturgan yerinde, işlegen yerinde cuvaplı tındırganı üstünden barat ol. Daha da biz ne oldu dinimizde cemaat. Bu canınız işlegen adamın üstünden barılmaydı. Ol iş bergenin üstünden de söyleşin et. İş bergeninde de var. Amanatını tındırga gerek boğan zatla. Hıyanat etmegen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkallayına. A'tul acira hak acrahu qabla an yeciffe arqahu. Birevlerini işlettiğiz esegіз deysiz. Anı hakkın berigiz deydi. Anı terisi kepken için üstünde deydi. Terilegeni kepken için hakkın berigiz deydi. Saat dağla qarasan, niş barıb işletsin ansa, hotamla verme, bir sükün verme, bir aydan verme. Zat degeni cemaat bu, har günün Allah'ın alında hıyanat etken haldasan alasa. Adamını işlettin esen, ol işletken saatinde da hisabına köre işletir gerekse. Oğay men bunu etip boşayım da, tam aslında bir Allah bu aytkan bolur degen cemaat ol hıyanattı. Amanatını buzgan, kılıklağa sanalada, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da aytkalay, men birevlen deydi, işçen işletti ise, anı hakkın versin, anı terisi kepkençi dep, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de ana aytat. Adam kral canında işlese de söz üçün. Saatte bir kavim adam bir tübünde şindikini sezgelleyine baş kökke jetini ettiği anlamaya kaladı söz üçün. Bugün senin tübünde boğança şindik tamam başkanın tübünde boğula boğdu. O sebepten şindikke köre yaşamaza gerekse şindikini keskin köre işletir gerekse cemaat. Manası neydi? O şindikini bağasını verdik sense sene şindik türlü bağa verdik. Anayt halığıdır cemaat. O sebepten adamla o halga kelgenden sonra adamını seze bilge. Umar ibn Hattab'ını halif etkilerinde Allah'ın razılığına olsun ne deydi?
Жыламсыраған екен дейді, ол күшлі адам, қат адам. Айтқан екен, сіз аңламайсыз, менге нені жүктегеніңіз başıma дейді. Сағатта дейді, Багдадта дейді, қайда болса да түйе абынса, Аллах Тағала менен сорлықты дейді, аның жолын нек түзетмегенсе деп ол айтады дейді. Алай қарағалла, ішке жамаат Аллах Тағала ол қалда қарағанасын бағызға берсін. Пайғамбарымыз Аллах Тағала Құранда да айтқанлай, яғни үстінен «Оман яғлул яти бимағалла яумал қияма». Кім дейді өтірік бұла, алдауық бұла, кесінен бір затланы жиыштырды есе дейді, қиямат күн ол өтіргі бұла, ол алдауы ба, кесінен жиыштырған затлар бірге келдікті Аллахтың алына деп айтады. Ол ұрлаған затлар, тонаған затлар барысы Аллахтың алында біргесіне келдікті деп айтады. Осы себептен Аллах Тағала барыбызында жамағат, түз қалда қарағалла етсен барыбызында. İşimizге да, жұмышымызға да бұл исламда işnik kodeksleriyle cemaat. Bizde kodeks деп айтылы. Bu da İslamның kodeksleriyle. Адам işке kirген saatında, işlеген saatında қалай işlerге керек болғаны, қайсы қалды işlerге керек болғаны, қалай жауаплығын қалай жүртүрге керек болғаны. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Аллахтың саламына болсын, біреуленнен бір зат алса дейді, бір болжалға. Біреуленнен бір зат алса болжалға сөз үшін бір айға не да 10 күнге деп, ол болжал бошалған үшін берге күреше етті. Саллаллаху бір заманда болжалдан өттірмеген саллаллаху. Sonra o boljalga derdi deydi, kelip açkanı alıp kelgen sattı, açkasını berip, sonra üstüne de savga bereyet degen. Sallallahu üstüne de savga bereyet deydi, boluşkanın için deyip. Bu bir kalımsa aç deydi, bu prosent tülmüt deyip. Alay söyleşip etsele, menge savgası ba kaytarsa dese o prosenti cemaat. Ama sene kim bulsa da boluşkandan sonra, anı rastsınızına bergen sattı, anı üstüne savga etsen, ol bilmeyen halda. Betse ol prosent tüldü, tam karşısı sünnetti cemaat. O sebepten бұлай болғанды, байланғылары бір-бірлері Аллах Тағаланы келешісіне үйреткені. Аны бұл ақырында пайғамбар Аллах Тағаланы айтқан аяты бұла. Бошайы құтпаны Аллах Тағала айтады: «Инналлазина аману ва амилу салихат, инна ла нудиу ажра ман ахсана амала». Кертісбе дейді, Аллахқа инанып, ашқы ішлен еткерлені, біз аланы еткен ішлерін дейді. Мен аны еткен ішлерін зыраф етерек түлме, құрытырық түлме деп Аллах Тағала айтады. Ол себептен жамағат Allah Teala etken işlerimizni Allah üçün de etip, hem de etken işlerimiz kabul boğalardan etsin barımızda. Ve sallallahu ve kullu kavli haza ve estağfirullah ve lekum fe yefavzal mustagfirin estağfirullah. Elhamdülillah hamdel kaminin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allahu ve melaikatahu yusallun ala nebi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة